değil mi? Sizde. Ak yürekli görür. Şu sebeple... Körür degen söz yok. Ha. Körür degen söz. Sana bir şey söyleyeyim mi? O günleri Kazak Azerbaycan dili derslerini bakıram, kadın bütün bildiklerimi de yadımdan çıkarttı benim. İnsafsız. Hiç olmazsa günde 10 dakika benden Kazakça danış da biraz öğrenim. Sen Benim sabrım yetmir öyle Benim şeylere. ben sana Anladın mı? Azerbaycan dilinde öğrettim ama niye Ben beni yetiştirmem özümle böyle Ben sabırsızım. Kazakistan'da ünlü bir şarkı olacağım. Niye benim önümü kesip bana Kazak dilinde danışmırsan? He? Niye ben ama ben tekçe yayıncı değilim, mühendim eyni zamanda. Niye benden Kazak dilini öğretmirsen bana? Ha, cigir migir bir şeyler de öğret de 10 dakika bana. 10 dakika bana laf sokacağına, tıs ilan gibi beni sokacağına, orada bana Kazak dilinde kelimeler söylesene. Ha? Mikser. Ben sana 100% Kazak dilini öğretim de sen bana tıkabilmirsen laflarım. Niye öyle güzel tıkaram ki baba, sana daha önce bu kadar tıkan olmamıştı. Bak, eğer Ben sana Kazak dilinde söylerdim. Sen başa düşmürsen ondan sonra benim sabrım yetmezden Azerbaycan dilinde danışıp düşündürürüm. Çünkü ben niye başa düş ondan sonra özümü bilip sabırsızlığımı bilip sen Azerbaycan dilinde danışkanda ben başa düşmezsen o sen yine ne böyle şeyler yapması sabrı bitmesin diye ben özüm öğrendim. Anladın? Her bir söze kont ile bakıp ama sen danışmışsın. senin başka insanlar ile danışkanlarına da bakıp ben öğrenmişim orada. Yani deyirsən ki, sen ben yayınımda kal, ben Kazak dilinde danışanda öğren. Gör da. Öğrenişi istesen çok yolları vardır. Bir de ne öğreterdin de güzel. İnsanlar hayatta en kıyın Kitay dilinde öğrenirler. Duyguya baksana, yazmış sen de öğren. Ne oldu şimdi, düşman mı olduk? Ne diyor, onaylıyorsan bu taraftan ha? Dönerim ha seni. Duygu o pistolet böyle silahını böyle niye öyle yaptın Duygu? Ha, demek o yayınlara bakılmış, onun için Azerbaycan dili öğrenilmiş. Okey, biz onun yayınlarına bakıp öğreneriz. Problem değil. Yani bu ne demek? Bu demek ki onlara bakır, oradan bilir. Olur, neyse. Ha, demekim o ki istesen her şey olur. Selamünaleyküm. Sana bir şey sorabilir miyim? İki şey sonra. Bir şey sorsam yeterliydi. Sen niye bütün günü bana laf sokursan lan? He? Bir de lafını sokur, sonra böyle bakır bana bak. Bir arkadan musikisi çatmır ha valla. Cevap versin ha. Anlamadın mı? Ekrana basıp oturamız niye demedin? Çünkü anlamadım. Yok, anlamadığın şeyleri ekrana basıp oturamız değilsen ya, onun için söylüyorum. Ya ben onu anlamadıktan söylemiyorum. Tamam. Dolu be, bırakacak indi işi tükenmez. Valla dolu. Chat, o bana söz atmasa ve kime atsın? Füze atıram. Benim de özüme göre füzelerim vardır. Duygu, teşekkür ederim minnoşum. Senin benden maksimum küs kalma süren 5-10 dakika falandır. Sen bensiz kalabilirsen mi? Asla. Asla bensiz kalabilmem. Vallahi asla kalabilmezsen. Sen de onsuz kalabildin, şimdi o da kalabilir de. Yo, ben olsam... Niye için ölürsen ha? Ben bütün yakın arkadaşlarım için ölürüm. Ha ya o oje yalan o. Yalan mı? Ama ben lafta... O yola veriş. Yola salış o. Neydi? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya ben lafta değil, ben hareketlerimde söylüyorum onları, anladın mı?
insan bəzən hərəkətləriyle də Hə. Nə? Nə? Nə hərəkətləri ilə də? Hə? hərəkətləriyle də olmaz şeyler var da. Yo, olur. Mən şəxsən yalandan konuşacağıma git orada ağla Duygu. Git orada ağla. Mən Gel gel. Gel burada ağla, salfetka verərəm sana. orada Gel ağla. Duygu. Cəzalısın. Gel Duygu. Duygu gel. Hə. Bunun da Gel. salfetkası hazır imiş ha. Çünkü burada çok ağlayanlar var idi dünün. Onlara getirmişim. Dördün yarısıdır saat. Bu PK'dan sonra mən bugünlük bağlıyım yayını. İnşallah sabahları. Ha niye? Ha? Niye? Ne niye? Niye tezden bağlarsan? Dördün yarısıdır da niye tez olur? Ha. Duyguyu yazırsan ha çıkar. Sırası. Yok. Mənim yazmağıma ehtiyac yoxdur. Başa düşürəm Duygu. Acımışam bu açtım, acıktım ben ya. Bu saatlerde yemek yersen Yok, belimi zorla inceltmişəm. Çok yesem olmaz. yok yok yazmasın. Aha. Tekrardan yazmasın diye. Yazacağım lan. Yazarım. Yolun sonuna kadar giderim. Gerekirse basarım orayı. Ha, Duygu sabahları ne edersen cevap verirsen de küttür de. Ya olmasa oku cevap verme. Ah ne gecem vardır ne seherim. Görsün başa düşsün. Ha, yaxşı o zaman kendine iyi bak. İyi geceler. Sana ne? Canın sağ olsun. Senin canın Ay, sağ sen olsun. çıkırsan axı. Canın sağ olsun. Senin canın sağ olsun. Sağ ol. Gaga. Yok sabrim yok daha. İnan o Allah'a. Bana geldi bahar sensizlik. Bezmişem daha yalnızlıktan. Gel gülüm gülüm gel. Sonra korkuram ki gece olsun. İndi sevgilim gel. Bezmişem daha yalnızlıktan. Gel gülüm gülüm gel. Sonra korkuram ki gece olsun. İndi sevgilim gel. Ekran bası oturar mısın? Canım, canım canısı canım. Kılışlarga hayranım, ah kızım heyecanım. Canım canısı canım, canım, canım canısı canım. Kılışlarga hayranım, ah kızım heyecanım. Canım canısı canım. Şirin şipşirin kılışların, erkelenip duruşların. Yüreğimni cımırlattı asman balıp yürüyüşleri. Şirin şipşirin gülüşleri, erkelenip duruşları. Yüreğimni cımırlattı asman balıp yürüyüşleri. Canım canısı canı, gülüşlerge hayranım. Ah kızım heyecanım. Canım canısı canı, canım. Canım canısı canım, kılışlarga hayranım. Ah kızım heyecanım. Canım canısı canım. La 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 la
Assalomu alaykum. Yani şimdi korkmaşa kuydirgi bassa. Aleyküm salam, kalay jaday. Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Базар жоқ. Қазір мен сені сояға хейтерлардың арасына жіберемін қазір. Не жаңалық? Жақсы, тыныш. Өздеріңізде қалай? Мен де шығайын деп отырмын, отыр кезін біреу ойнап тастайды. Дұрыс депсіз. Қанша адам отыр сенде? Тағы да 1000 адам отқан шығар. 1300 адам отыр. Жаман емес активім. Мен активім өмір 29 деген болмайтын еді, тамам 29. Кеше 150, 60, 200 адам отқан екен. Сенің ойға 29-ға түсіріп тастадыңыз ба? жоқ, бір малдардың кесірінен. 29-ға мен түсіріп тастамаймын ғой, оны TikTok істеп отырады. Не прикол істеп отырсың ба не? Жоқ, енді бәрін блокқа салып сосын 29-ға түсіп қалдым. Міне келдің ба Ғани деген мал? Жасас берге. Қазір шешеңнің үңгіріне жіберемін. Жасасып отыраң ғой ана жақта. Салам алейкум. Ана Ғани деген мал барса ше блокқа тақшы. Ана жаңа бетінде сурет жоқ. Ғани деген жазып қойған блокқа кетті. Жазып таба алдым ғой, жақсы болды ғой. Кән? Бері шығарамай отырамын ғой. Бері келді. Кән? Қалай шыққан? Сразу ұсталды. Бері қарай. Бері қарай тартамай отырамын шеше. Мәңгілікке кеттің, мәңгілікке. Иттің баласы. Чупаға, бекер кірдім деп отқан шығар, я? Күлді ұсталды болды. Аты мен бұғыл сөз жазып отыр да, иттің баласы. Рахмет, 27 рахмет. Кән, Ғани деген таубасаңдар, сразу блокқа тыңдар. И ана суреті жоқ, үштіктер жаңалыш полностью голый. Спендер, рахмет, спендер. Z-A-Q. Қайрат дегенде сасып отыр еді. Оппа, сен де келдің ғой, берге шебер. Шуса, жығырап отырсыңдар. Томанов, Нұрсұлтан, лайк берсеңдер. Ұлан, не қарап отырсыңдар, ұлан? Не істеп отырсыңдар, ұлан? Экранды басыңыз. Ё-моё. Ұлан, сен менде еще подписканы бар ма едің? Кеттік, ұлан. Роза бере алмай отырсыңдар ғой? Берге. Қазір мен сені басқа кезеп тұрған сені. Кеттік. Не жаңалық өзім? Амин. Ұйықтамайды екен, 900 адам. Не істеп отырсың? Азанға шейін жұмыстар жоқ, по-моему, Мен ғой жұмыстар бар. Қазір Әзербайжанда не? Бізде арам 3 сағат қой бұл не? Қандай 3 сағат? 1 сағат бұл. О жақта 1 сағат бар разница. Иә? Мен Америкада қазір ояқ есенге ғой, қазір Америкада, например, түн болып отыр уже. 1 сағат, 5:30 болды о жақта. Разница. Әйтеуір Россиямен арамыз 3 сағат қой, бізде 3 сағат Россия. Кеттік, лайк басамыз. Бәрін жалыба бердің дейді. Бергер. Қазір осындай сөздер жақсы көремін ғой мен. Қазір шешеңе кетесің. Құзатайынбай, ырым сен келдің ба? Салам алейкум. Кетіп жатсыңдар. Орын жалко емес. 80 мың адам. 8 мың адам жатыр қазір. 80 мың адам болады. Орын бар. 8 мың адам блокта жатыр. Welcome to Zomdan. Өлкелерде жазылып тұрады. Ішінде креслармен бірге жатасыңдар. Сасып бықсып. VIP орындар бар Зомданда. Если ақшасын төлесең де сояққа ауыстырамын. Энем Күлсараны дегенді блоктаңдаршы. Блокқа тақ. Сразу блокқа таңдар. Блокқа тақ. Бұл пидордың пидоры бұл. Блокқа таңдар тез. Импотент бұл. Тез блокқа таңдар. Өлік бұл. Былайша айтқан кезде. Өлік та. Асықпа өлік. Асықпа. Асықпа түбіңе жетем. Мразь. Көріп отырсың ғой, мені көтімді аңдып отырсың ғой азынан кеткенше. Асықпа. Түбіңе жетем, мразь. Жатқан жерін өмір тұрамай қаласың әлі. Бата берейін ба? Жұмыс отыр так что. Иттің баласы. Асықпа. Сіз бата да бересіз ғой, көке? Бата
батада берген екі қаһарым да жаман. Теріс бата берсем кетеді мәңгілікке. Oh. Кетіп айтсам, Voy. қаһарым жаман ғой менің. Кармам өте жаман. Сіз қалып білмейді да. Qarınızda boqtavda bari apası sizde bir. Менде коллекция. Бірақ өмірде кәдімгі осындай қатал адаммын. Бірақ мен шай ішіп тамақ ішіп отырса, күлкіден өледі, ішіп жатқан тамағын құсады, бас. Ішіп жатқан суын қақалады, сондай ақ. Мен просто көрді ғой өмірде қанша адам. Мына хейтерлар да көрді, донаторлар да жоқты біразы. Мен өзім мақтаным емес, құдайға шүкір, адаммын кәдімгі. Бірақ өмірде де қаталым осындай. Бұл тиктокта мен еркін шығаратын кезде малдар көрдің ғой, менде қанша хейт, өзім де кіріп тұратын едім ғой алдында. Ne? Bırak жүрегі таза адамсыз onu bilem. Жүрегі таза, ешкіммен жұмысы жоқ, біреумен Мен неғып. біреуді көре алмаушылық деген жоқ. Одан кейін Алла тағала бәрін беріп жатыр. Әке-шешем бар, құдайға шүкір. Сол кісілермен баймын. Одан кейін Қанша жаста көке олар? олар уже 70-тен асып кетті ғой, 80-ге жақындады. Біреу 70-тен асып, 70. Сондай да, короче, бізде көре алмайтындар көп қой, айтсақ өзімізге тиеді. Отырып алып сасиды, бықсиды, оны айта берсең әңгіме көп қой. Соның үшін адам болу керек та. Sizde үйде неше баласыздар көке? Қазір мынау осы жазған үшін кеттім, дерсуге кеттім. Үшеуміз ғой, мен үлкенім. Кетті деп айтпасаңыз. Geldik, hoş geldiniz. Актив түсіп кетті ғой дейді. Енді актив, менде өмірі бұндай болмаған, 29-30 адам деген. Мен просто екі рет кірдім да, бір малдың кесірінен теневой кіріп кеттім да, ол мал отырсың ғой, мал. Сен мал болып туылдың, мал болып өлесің, естідің ба? Gleb. Teşekkür ederim. Ekrandasınız. Шын атыңыз қандай еді? Ерке бұлан беді аға? Ербол. Ербол ғой, Ербол аға дейді. Ербол ғой шын атым. Ербол мен көрінбес, Қазақстанда миллион Ербол бар. А мен единственный по всему СНГ Чупа деген, единственный Чупа. Ербол десең Кешен. Ekranı boyasam izliyorlar. Не айттың е? Ekrandasınız yoksa dedi. 27 жүрейін, рахмет. Шуруза. Teşekkür ederim kardeşler. Dağısınız kemeye yatır köke. Азанда жұмыс істеймін, осыдан кейін шығайық